Comité Cívico de El Alto Toquera Irptrira Caja Arstawayap Harakiwa, aka golpe de Estado, Kapa Waranka Tunkaya Tunkari Barada Harwat Uraka Huthawaiki, Uka Toque Hayat Hata Siske Kiyapawa, Sasidawa, Sawayap Haraki. Como Comité Cívico Pro Ciudad del Alto, exigimos la justicia. Comité Cívico Pro de Ciudad de El Alto Toquinklina Kamaja, Nanakaja Justicia Utkeñapua Mayip Harakta, Akama Mayewimpeja Haniwa, Sait Aweja Utkanete, Ukamaraki Kaukiri, Hakinakateja, Aka Universidad Católica Boliviana Toquena, Marca Chinakar Hanwalt Eñataki, Tantacha Siwayapki Huparakaja, Hanwalt Awitja, Uchanchatanya Parakiwa, Akama Unahtasiwija Haniwa. Kuna hanwalt ayanya amtani kisa hanukasti justicia mayiwikiwa. Ukamatwa Comité Cívico Pro Ciudad del Alto Toquinkirinakaja Kaya Pawaranka Tunkani Marana hanwalt awinakaja utjawaiki. Ukatoqita justicia utjañapja mayiwa yapjaraki. Ukatja huparakaja sawayapjarakiwa. Ukiri haqinakateja marca chinakar hanwalt ayawayapki hupanakaruja. Uchancha siñapawa asasina. Ukamaraki. Brauxateja, mama Janine Áñez irptkana ukaja, kuna imani corrupción toque lorasiwaiki uka toquesa yatjata siñapawa asasinawa arstawa yapjaraki. Y también por acto de corrupción en su gestión de la... Kuna usateja mama Janine Áñez irptkana ukaja, kuna imani corrupción toque hanwalt awiñakawa utjawairaki, uka toqueja ukhamarakiwa askini hama yatjata siñaparaki, hupanakatakeja taripaña utaro, apaya siñapawa mayitaraki.